Wagwan. Wagwan. Welcome to GICANDA TV show. We are the Aston family. Thank you. Ma fille Chanda. Yambi. Meze neza? Cyane. Cyane. Wasinziye neza? T'as bien dormi? Ouais, mais j'ai déjà te manqué. Tu me manques? Ouais. Oui, je suis là maintenant. Ouais. Oh. Comment ça va? Ça va bien? Uri kureba iki? Demande à the Aston family. Oh. Ah, a very nice actress. Ese ibi bintu wabyize kuva ryari? Nagize mfite imyaka 7. Oh, c'est bon ça. Nese kutagiye ku ishuri? Turi muri vacances. Oh, ah, hariya turi muri vacances. J'avais oublié. Ouais. Ah bon. C'est bon, uratsinze? Yego. Wagize amanota angahe? Nagize amanota like 72. 72%. Yeah. Utaha uzaza ni 80. Uzambaza icyo ushaka. Sibyo? Nzaguhemba pe. Ah, je t'en prie ma chérie. Nzaguhemba cyane. None se Teta, Edi na Bruno bari? Yabagiye hano hanze ho gato niko rero bambwira bazaho bagiye. Uri hano wenyine? Ndi kumwe na mama. Oh, muri Mama yajyanye yananiwe. Ah. Okay, reka twiganira abanza mari bitotse. Yego. Ariko umeze neza. Yego. None se ku ishuri atsinze abantu bangana iki? Natsinze abantu 34. Bose bari nyuma yawe. Oh ma fille, félicitations vraiment. Félicitations ma fille. Je t'aime beaucoup. Utani ngabanza kuzana gift. Kuko wakoze neza, tu as bien travaillé. Merci. Kandi ukomeze muri uwo mujyo. Ugomba kuvamo une grande fille intellectuelle, élégante comme tu l'es. Urumva? Ugomba kubikomeza gutyo ugakura gutyo. Yego. Kandi ujye ukorana agasiporo. Yego. Sibyo? Ukunda siporo? Nabwo siporo ugomba kuyikunda rero. Ujye ukora siporo. Harya nize nkona unyonga igare. Nabyo urabizi. Niko. Uzi no kunyonga igare? None ubutawuzajya mu marushanwa. Uri tayari? Ma fille, vraiment, tu m'as fait plaisir. Merci. Non, je t'en prie. Você. Oh. Hano kuna wasumbaga. Kuki asema kwicara hariya? Twese kumwe. Uhitamo kujya hejuru. Uzi ko wareshye na Teta neza. None se batete baraza ryari? Baza mu kanya ko bambwiye. Ariko se bose bagendera rimwe? Cyangwa bagiye mu kirori cya BD? No. Ntabwo bakubwiye? Nzi ngo baraje. Ok, peut-être que ils vont faire une surprise. Ni inoti ibiri bitabaga. Inoti ibiri bitabaga niko bakubwiye? Nese bagiye babwiye mama? Yego. Mama arabizi ko bagiye? Yego. Cyangwa bagiye asinziriye? Yagiye asinziriye ariko babimubwiye nawe babaje barambwira ngo yego. Wabyemeye se ubu? Cyangwa shaka kubeshya? Wapi nabyemeye. Urabizeye se?
Ndetse kuki batakujyanye wowe? Byose. Banza gusiga urugo rwonyine. Okay. Muzasubira ku ishuri ryari se? Tuzasubira ku ishuri ku kindi cyo kwa mbere. Mufite vacances? Ni petite vacances. Yego. Okay. None se warebye mama ko yakangutse ukamubwira ko nahageze? Mama? Chanda weteli? Oh, araje. Okay. Shanze yabise cyangwa umukambwe? Ni umukambwe. Kwanza ukareba agisinziriye, asanga asinziriye ukamuretse nk'iminota nk'itatu. Yego. Iminota itatu niho aba akuriye ku gitotsi. Yego. Ubizi? Umuzajya wumva nkawe umutwe ukuriye, wumva uri un peu fatigué. Ucyuke mu minota 15. Ça disparaît. Oh, maman Gicanda. Comment ça va? Ça va bien. Kwanyami cyane. Ça va. Merci. Ça va. Umaze akanya hasi? Nari magana n'umukobwa wanjye. Muri se. Ça va. Naraye nijyanye ninze. Ejo narakoze nageza nijoro nka saa 5. Ngeze kandi urumva urubyiruko ko rutari rufite ishuri. Barandindira iyo batari bwige. Hanyuma rero turabanza tukanyuzaho hano turanabyina. Ndabizi muzika ni wa kera. Dutaramaho naryamye nka saa 8. Se uracyakunda indirimbo za Fari Pupa? Mbasha. Ewana, depuis jadis, tu étais comme ça. Mumeze mutese? Uracyamye kuzibyina se? Ndacyeka. Uracyazunguzanye? Bosh. Yego cyadavyibuka ukuntu bari. Gakeya k'abantu bakuru. Yeah. None se mwebwe muri amahoro? Turi amahoro. I'm sorry nje ngutunguye naguhamagaye ndakubura. Yo, telefone nashyize muri silencieux. Si gicanda wanzane telefone se. Mari biraho. Nawe ko cyagiye wanije. Ntago nagutije gicanda. Wayinsabye icyo cyo ntago nagusubije. Vraiment Gicanda est une bonne actrice. Mais tu étais déjà dormi, tu étais déjà fatigué. Oui, wa professionnel niwe. Yahitayiko. Uyitwara telefone. Sibyo warebaga ibiki? J'étais en train de regarder Aston Family. C'est vrai? Wow. Vraiment, c'est une bonne actrice. Je l'ai fort appréciée. Merci. Je t'apprécie beaucoup. Oh, c'est bon. None se mu rugo n'amahoro se chérie. N'amahoro. Madame araho n'abana. Baraho. Harakazi kavutse. Bashakaga aba legend. Gutangutekerezaho. Wow. Urampamagara urambura. Ndavuga ndakura. Ndavuga ngo mbere yuko mfata izindi gahunda ngomba kuza nkareba first of all kora amahoro. Yego. Ko kuba naguhamagaye très longtemps. Eba naguhamagaye rwose nicamo ndanahangayika mbwira ngo ndetse amakuru ntabwo umuherutse. Ati kada. Yampaye. Ndangije ndabanje okay ndaza kuhanyura mu gatondo mbanze ndi uko bimeze. Oui. Ubwo nsanzwe ariko nize ko ukora atari uyu munsi. No. Ntabwo ari watubwira igihe kwa kugira ngo ubwire nyine ube uri wozage noneho ubu nitegura igihe bazatubwira ko batangiye nzakubwira. Urakoze cyane kuntekereza vraiment. Yalla. Sha umbabarire rero telefone urabyumva nyine ko byagenze. Haje mu ubwo buntu bw'umunaniro ndavuga ninyigumizaho barampamagara. Urumva niba mpamagara n'undi bitotsi ndabipfubye. Bakaniye ngo dusanga tubiri cyakamwe. Noko. Ni ibyo biteze. Ça va? Ça va. Reka rero tukwakire.
ntuzanire iki kuko Bon, pour le moment, je suis bien. Mais niveau mon rugo urumva j'ai pris quelque chose le matin. Ah, okay. Nta kibazo kandi ntacyari kare none. Okay. Ya, Karibu rero urisanga. abana se bari. Abana se. Abana se gicanda. Bagiye ba bro. Neza mbwira ngo bagiye ngo mu kanya gato. Ngo barite bagaruka. Yego. Haciye umwanya munini. Ntabwo ngize. Ntabwo nkubeshye. Kandi ntabwo abana banjye bajya bagenda batambwira. None urubyiruko wenda bari bafite. Reka nkubwire. Aba bantu baratandukanye ntabwo nkubeshye. Ntubona bro n'ukuntu angana. Ntashobora gusohoka atavuze. Ni ukuri kose. Nuko arusinzira peut-être. Bagiye bambaye neza. Wongo iki? Bagiye bambaye neza. Abavuga bagiye. Nta message bansigiye gicanda. Yambaye n'akajipo k'ijinisi. Bose bambaye inkweto cyangwa bambaye amapapa? Bambaye inkweto zifunze n'amasogisi. Shana hano nta na message bansigiye. Babyita iki? Simbizi. Kambyibare. No. Ngaho mbwira ngo nta kintu twakeza haryo ubwo. Ah non, je suis bon. Je suis je suis bien. Okay. Ako bano barampangayitse. Birumvikana niyo atari ibintu bisanzwe. Ntabwo bisanzwe, vraiment ntabwo bisanzwe. Peut-être que banze kugukangura, banze ku Usi iyo gahunda y'abatungura ntishoboka. Ntabwo bibaho. None bakagendera rimwe. Gicanda nta muntu waje kubareba. Nta muntu bose bicara. Abana shaka. Bambwiye ko baje ngo mu minota mike. Umva rero nzanira amazi ngiye n'inywere. Ako si ubwo we nta n'akantu we. No. Muri firigo harimo agafanta. Ariko se ahangaha ni mu rugo ningakenera ndakubwira ikibazo se. Nta kibazo buramo. Je suis bien. Kagicanda kari gukura neza karatsinze. Gicanda très enchanté. Merci. Kandi ukomeze muri uwo mujyo. Je t'ai promis quelque chose. Si tu reviens le trimestre prochain avec 80. Ouais. Ibi ni biki? Izoga urubura ako sirisishano. Teta. Komereza inzoga yanjye ubu narinzi ko ibintu ndabikwiza. Tonto nawe se. Salam. Ubu narinzi ko ngukunda cyane ariko nsanzwe muri iki kintu. Iki kintu kiransimbuye. Teta mwana wanjye. Ako sirisishano koko ako Bruno. Umuntu wabaro. Tuve gusepera mama. Ugira iki? Gusepera. Urareba ariko izi nzoga ziraryoha. Mureka abana bagesho. Wanyoye inzoga ryari? Inzoga? Baje kunyanja. Baje kunyanja we. Sibyo. Haguruka ujya mu nzu. Yese mama. Genda. Uceceka telefone nasoni. Ako Teta mwana wa. Ni ukungiye inzoga. Tatubwiye ko Kimwe ngo nagari z'abato uzabato babayeho bata. Mama nakuzaniye voka. Don. Uzanye voka ntabwo nakubagiwe. Chérie. Mama Gicanda? Depuis quand? Non. Depuis quand? C'est la première fois, je te jure. C'est ibintu ni ibiki koko. Teta wanyoye inzoga. Teta. Kuva ryahurira gutya. Ntabwo ari njye ku izina ry'Imana. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mbere ngiye abana banjye ntabwo banywa inzoga. Aba bana si abanjye noneho. Ibintu ntabwo nabyumva ukuntu bijyanye. Ariko se ndi ngaho ndebera. Uyu ni Teta nzi. Bruno? Yeah? Is it you? Teta. Teta uzi iki kintu uri kunywa icyo ari cyo? Iki se inzoga ya mbere ku isi. Ndababaye. Abana bangiritse muri iyi myaka.
narenze ko abana banjye batandukanye. No kuva ryari? Ntago mbizi ibi bintu kwizina ry'Imana ga ibintu mbizi. Teta kuva ryari unywa inzoga? Ubu ntago urushyi. Nta soni. Ni muzima ntago ari teta wanjye. Ntago abana ari abanjye. Bruno ugatinyuka ugafata urumuna wawe ukemera iyo ugenda wenyine ahubwo ko ari ako sedi kamubaza erega aracyananywa ako se gusa tyabaye niri abone ko kuryumva teta gicandeza nizana zani basi gitsanda zani basi gicandeza ni basi teta ciceka nusubire kuvuga ryama soma ku mazi basi qu'est-ce que c'est soma ku mazi teta we mushenzi ryama ciceka isi shano mwakabyara shani ni izina ry'Imana ntago ibintu bisanzwe muri iyi nzu twatashe nibwo bwa mbere twatashe niba ciceka wowe uravuga Kivant iyi se ni bwoko kikorwa mbere nyibonye ngaho mbaza nanjye nkubaze reka murekera mwabasheni murekera muzane nta soni reka twabaretse namwe mwagize ngo radushimisha akose reka umuntu waza y'igitecyerezo hakinzoga nindi ese uyu ngo yaguye hewe uvuye no kwahira edi ibyo ni biciro umutwe wawe dore n'izina ry'Imana ako umuntu ndogeye ninde ubukoko navuka nazanye yena nzo kuri rubaye cyakara ikibazo ni ugupfusha abana beza nkamwe ndabaza umuntu waza y'igitecyerezo cyo kwikurira mbaza ukuntu mbigenza ubuse nese ndabwiye kujyana na teta basi yo mujyana mugapfurwa mupfuye mwenyine namushiki wanyu koko mpaka tumo ubuso kumugemura ngo mpaka what erega nwanza ari bishwa mwinyo teta akwedi eti wanjye mama yaje ni jamit muriho murasapuriza mana teta aratinyutse arananshubije n'ubwa mbere teta uzi ko muri kubwira ari tonto bandogeye ntago ibi bintu mana teta ndiki cyawe ngiye gusa ndahamagara mama ndahamagara papa ndahamagara guhamagara reka tubigume hagati yacu niba wenda ababibonye nyine bwayibonye ariko tubigume hagati yacu abaturanyi si ubavuze abaturanyi Bruno mujye kuryama mumve imbere mujye kuryama mwese muhaguruke vuba muhaguruke mujye mu cyumba cyanyu hategene umuntu uzo akanabasanga ameze uragenda suragerayo ngogere ubundi twatashe mugiye gutaha hese izo nzoga ziracyahadakurahisha umwana n'uwanjye we cyabamenda ari umugabo teta ajya kuryama nje kuryama none sasi mu rugo ariko umva abase umva mumpa amazi hano ibintu kuko yabinyoye mumpa amazi tubamene ahubwo ngaho soma umva ukuntu soma genda mu cyumba wowe mama soma Soma ngiye mu inzoga. Somao. Umva iranuka gute? Nyumvira ukunuka. Ahubwo reka mbanze ngiye kuryamisha umukobwa sibyo? Wanywe uranzamisha amazi inzoga yanjye no. Yego komara. Ako sedi Bruno wakangutse Bruno wagiye kuryama. Basi. Yeah? Basi. Bameneho amazi. Cicika. Son. Akuse, ibi bintu mama mwani biki? It was a plan, mama. What? Ntabwo ari inzoga. Ntabwo mwasinze teta. Never. Ntabwo mwasinze. Yo. It was a plan. Son. Ni plan. Okay. Muravugisha ukuri. That's okay. Nago twa namazi
mushenzi nta soni murashaka kuzangana mu mutima Mwari mutwi. none se bana we muradukinisha gutya ushaka nashaka kureba ukuntu mumera ukuntu usibora kumva nawe gutwara uyu mwana nkamujyana mu nzoga noneho hari n'umushyitsi reka mbabwire none ibintu nta nubwo nazabimubarira tutuzi ukuntu twaba tugukumbuye ubundi bimeze bite wagwa reka yatsuruze ariko mwari mutwishe mumeze neza meze neza se mwankundiye shaka akantu n'agasinzi akuzitita ariko mubaze akoze mama nubwo umuntu aranywa inzoga ntabwo leta avuze ati tunywereze ugende uri muzima ariko nta nzoga none tuzijyana mu mushiki wawe barazenga buri munsi ibi bigingara igitecyerezo ninde wakizanye mana yanjye ariko muzahamagare ko mutima mwabana mwe we ubu muramutse munye mama nyituye hasi kuko mwabigenza mute wenda Sharifu n'umujama wacu sibyo ibaze none nkubiyemo mama wanjye yicaye hakareba ukuntu mwinjiye mumeze na mushiki wanyu mama umutima ntiwari buhagarare sibyo gicanda ibaze yaba ari papa wicaye aha gicanda nimubona ibintu mama mumurera gicanda ngwino hano mana yanjye muri abana babi mashari uraseka bakuru bakora asto kandi wari ubizi nawe gicanda kwesha niki tinya imana wanga satani uyere kuba yabivuze gicanda ntabwo mushira make hoya ntabwo yahise arabeshya nawe usigara umunyamanyanga uyu ntabwo abeshya tonto ahubwo ndibaza rero mama karame twihangane tuje kureba abana b'iki gihe urabizi ukuntu bangitse kubera inzoga turavuga ati twe kubura mama tubikoze kuri yatwereka iki aya macupa rero mwakuri reaction aya macupa rero mumbwire aya macupa yavuye ku kintu twayatiye mwayatiye kwande turavoma ku muhanda turavoma turavuga tugiye gukorera mama plan ibaze ku izina ry'Imana ngo mwari mugamije ase ko bizi ko twavuye hano mu gitondo mama tugiye gusenga nk'ibisanzwe gusenga ngenda bizeye turacyambeshya ntabwo mwavuye hano iryamye rega ntabwo mwabimbye ariko twavuye mu gitondo none uyu turavuga uti yabivuga agatubaza ati mama mwigeze mwimubwira aho mugiye cyangwa ati twimubwiye ubundi tutatuvuga ngo tumukore kantu ngo muraje mu mu rusengero sabishe no kubeshya reka mbabwire muzanye nicyo kintu mbonye ese nimfa muzabigenza mute shana muzongera kunkanga ndabinginze ako sete ni ndagwe gusinda kuri uziko neza wagira ngo nibyo wagira ngo nagakecuru kasinze ariko kamenetse ati inzoga ziraryoha ngo nagukundaga harya ngo nagukunda ngo rwikingi